आं 𝕞𝕐𝕟𝕚 हिनै साइपाइमायागुलो आनि 𝕞𝕐𝕚 आनि 𝕞𝕚 तामङै तामो ख्लाय 𝕞𝕚 तुबुखा सिनि जे समसकनि माज्रानो तामो ख्लाय रुजुयै सिनि बागैबा आं 𝕞𝕚 तुबै फाइया abono sing kahamkele saimano nangsugo sing tau phano kabama Christian rok Jesu Christo tamni thike hini saimanya yangle 𝕞𝕐𝕟na bagui Jesu no khulumo hini satring phano Jesu Christo ani bagui tamni thike saisibanya ang jefru poito raigefru ang muitumano ang movie rok nugo tak phano movie tong khub kasam movie abo Jesu Christo 𝕞𝕨𝕤𝕚𝕚 angabo nugui belai dukhu nang tamni asik thike tamni basik saprakjakha tamni asik bujaka ang dukhu se nang ta khono kabangma Christian rok khur phaji salmo muito khlailai tamong lai himalai tini dukhoni sal tini kha khamtai sal je hini sing hinlayo kubino sing Jesu Christo thimani no gahamke bujimai ang hangele ani 𝕞𝕐𝕚 bo buino nahari siringmani jongnai buisakaba ang Christian khangke 𝕞𝕐𝕟𝕚 abai simi bui bai uklogo rekthai tongnai bo kahamke 𝕞𝕐𝕟𝕚 rujumani no saimai ang kake abon bagai joto poito khlaini rok Jesu Christo thimani sanole belai khe saiman chungni se nango step by step Jesu Christo ani somsokni majrano tamo khlai rujui tlangkha abonole belai khe saiman chungna se nangkhugo ang barbaro sajago sini pararogo eba TV rogo mobile rogo sing nukhangke nugo saya manjakangke tamo khlai himale sikok manjakangke mokol baithang manjakangke tomong hamya manjakhe tamo khlai himale nomlayo rillayo थापारिलायो baksa baksa belat bai burawo baksa baksa khuktin musulayo lathi ustarilayo saya manjakangke thikabai keno Supreme Court dongthun High Court dongthun saya manjakmani yagulo guilty manjakmani yagulo bono kaisa senior riwo jelo যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়তোবা ফাঁসি অর্ডার মানখানকে bono kaisa kedi number riwo abo tamoba saya 𝕞𝕐𝕚𝕚 majra jotoni sago tinio ang morono kok sanamusungo ani Jesu Christo ani 𝕞𝕚 tubunani bagui a sikok rok 𝕞𝕐𝕚 slaibo a khoroksa murderer je sasti manmani slaibo pithibini joto papni hilikmu boni sakao rujumani jotoni tolani tolao thangai ani papni majrano bo rujukha abo kahamke saimana nangmai ani somsok simisek asik kwbangma wansoi naidiba adomni simi tini jora tinini simi pithibini paithak borokni pap Jesu Christoni sakao abo just history laithangka hini singabo sajangnaya Jesu Christo tabo phano a kaitoni kok kwthang tabo bo apply ongui tongabo tagbo abo bai khe khoroksa borok pap khomamani tongo kwthang okok continue soli tongnai abo khanabo kathang abo miya ni kok ni saimanya sing abo nokha kaitoni kok sungsani kok no sing jefru poribo abo just kaisa history laithangka abo te apply khlaimanya কিন্তু বাইবেল তামসা কাইতনি কক ongkha kwthang babai nini yang nangui tongphani saw o kaitoni kok a Jesu thimani kok tau phano kwthang tini no tabuk no a kok bai khoroksa borok 𝕞𝕐𝕚𝕚 mano aboni bagai singa 𝕞𝕐𝕚𝕚 kok no saimankha thikno saimankha ani a 𝕞𝕚 tubunai khoroksa tamongui thilangkha tamongui thapra rijaklangkha tamongui khukti musujaklangkha wansogui janaikha bojri theiya hangkangke bojri thapra rijagi hangkangke lasi phunojagi hangke bisarokni basmo tlangjagi hangkangke nini ani papni khoma bane mankhamo
ang belai ke khu kotor be maso khoroksa murder ni pap Jisu Kristo ni sakao khoroksa rape khlaina ni pap Jisu Kristo ni sakao prithibi ni joto pap kaitor be jole jagai tongmani joto pap Jisu Kristo ni sakao khoroksa kathar innocent borok ni sakao joto pap no 𝕤𝕤𝕤𝕚𝕤 tamo hini wan subba Jisu Kristo thimani sanno angut phaideo sibini muitu khlainai phari phungai kheno telino sing muitu khlaileno Jisu ani bagai thikya Jisu ani bagai thikya singabono muitu khlaileno ang main topic ko thangnai phari sing khululaino mathai simani 27 ni 45 ni simi ang khuk tangai thangano dibor ha ganangoi monagai tongkha haimang dam katham tongkha tamo sakoro dibor ha ganangoi monagai tongkha haimang koi gonta 3 gonta ondoka ang poito khlaino ni bere khoroksa khorni le khobor naikana hini tini sujjo grohon sal grohon ongka tinibo norok je student dok ba je khobor naini rok norok saiman nai tini America ni Mexico o sal grohon ongka koi minute tongkha 4 minute 27 to 28 second 4 minute 27 to 28 second ondo karongui tongkhani sao sini India o taba efegonglia phia America wa ba efegongkha Mexico ni kisu kisu jaga o bepagoya abo thik prithibi bai salni kasar mazaro tal sopaiman bagai abo 4 minute 27 second prai ondokar manakma ongui tongkha a salno tamni o salno tinini borok tam khai sakyong lai lekha male baksa recording khlaina rikha baksa ibo kaitoni phasingni warning hini salaikya baksa tinino sujok prai ang khobor naimani 400 jura borok kaijak laikha tinini o salno muitu khlaina nen bagai tamni karon obo bosor cholli abo koi bosoni pore bo hini sang pokha next time abo tei 2044 ni pore song phiuna hini so mane borok abone historical hini kaisa khlainarik mani pithibio ang tinio search khlainai mani pithibini recorded history o manakma sal grohon mani aboni duration sobcheni kolok hingake 7043 besio 15 June 7 minute 27 second tongkhani sa pithibini sobcheni kolok theoretically tamong hamale sobcheni kolok sal grohon ongmani gotona hingake 7 minute 32 second ni bara ongi maina hini sao ang tini tamnia kokno tobi phaike hamale dibor ha ganangoi monagai tongkha ahai mang dam kathang tongkhani so 3 gonta tongkhani so kono scientist obono bujei paiman glak obo sujjo grohon ya o 7 minute 9 minute tongnani obo mungsasik juda obo sorbo shokti mani yak rimani sebo azora oi jihudroni 500 bar ni dinbo 500 bar ni din ni bagai abo purnima ni din purnima sal oboni din aw dino tamni sanai sal grohon mani posno phaiya abon bagai khoroksa sorbo shoktiman kaitor abo jodi yagriya hangke adino manakma ongoi numanya tamni manakma kha kaitor tamo sanan nai o manakmani bisingtei sing Bible khulukangke saimano a manakma kaitor sini sumsokno muitu khlaire uniso manakma tamo hamale 3 gonta manakmani meaning tamo hamale kaitor sini pap no muitu khlairibo nini pap ani pap chikon mikonya khake philnani reason kabangma tongo kaitor ang khanangai khulumani reason kabangma tongo ang je pap khlai tongmani abo chikon mikonya a pap ni man thaile thui mungse mol brum ni ahaino pongna ta thangdi
ahino ereng ereng tang de Jisu Kristo thimani san Jisu Kristo thimani kokno tui tamosa a monak mangkha kai tor sini somsokno muito khlaini man nisau ipis pas ni 11 poriwano borok khlaimani abo tui sugya samurok no khlaina kokrui abongkha manakmani samungse abohai khlaiawi aborok no se pohoro tubudi nisau iro kai tor tamo sanai sini somsok no sanani bagoi borok khlaiman abo tui sugya samungrok nisau dai tamo abono khlaina kokrui abongkha manakmani samung abahai khlaiawi aborok no se pohoro tubudi nisau manakma nini ani kabangma pa ondokaro khlaimani kebu saimani ang sara kaito sara kebu saimani kabangma jaga ning pa khlaimani ang pa khlaimani yogoi thangjak tongo au buino satogya kabangma satogya tongo sadani bukogya a manakma sini somsokno muito khlaidibo ningang tini je pa khlai phaimani aboni mazrale thuimungse Kristo Jisu a thuimung no rujui a thuimung no gosina khasini pap no gosina kha ang bai kaitor o manakmani bisingtei singno tamo muito khlairi himale kaitor sini somsokno muito khlai rimani hiniso sing papi sing kungsuk jak tongmani saktor jak tongmani sugya tongmani sugya tongmani lama korojak tongmani aboni bagai John 3:19 tam saba a mazra bermakhe ahai sengsaro pohor phaimase tamokhe bororok samung hangya khlaima bai pohorno hamjagyawi manak manose hamjak koksiwo kaitor tamo saranai haino hai sino muito khlaidibo a Jisu Kristo je ondoka 3 ঘন্টা manak mangmani bisingtike sini somsokno muito khlaidibo sini kungsuk thai mungsapan kori te kaisang kake sing tamono khumale a dibor ha ganangi manakmani te kaisa meaning tamo khumala addatik jontrona folawot tekto manmani aboni protik hinisao Jisu Kristo je Calvary kusok khasijakmani physical simia boni spiritual yobo bo tekto manmani no phunugo kaito sini Prabhu Jisu Kristo tamo sacrifice na khanai di suru physical simia nora wan sogoi mano Jisu Kristo ba sapchani bai Calvary kusok theika siri khokka theita ka hanai pia muito nardi 100% borok 100% kaitor o 100% kaitor o 100% no subawi to gya ojorao boni bedona no kisisa komiri nai abahi krei full 100% ning je kosto mabani borok je man abono mani tongbo aboni bagai manakma number 2 manakma singno tamo phono khmale addatik jontrona lokmung Psalms chapter 88 verse 6 o singnugo ning ano hakor kuthugo tonkha manakte kuthuk mao tonkha buje lobnai bo saitong addatik jontrona somsok khlaimani poreo borokni je addatik jontrona tamongui ning ano hakor kuthugo tonkhani so manakte kuthuk mao tonkhani so manakma abo addatik jontrona no phunugo Kristo Jisu nini ani pap no rojomani yagolo boni je folawot tekto manmani kosto manmani no phunugo jisia tipanoni soyonayano sing bebakno merarok hai lama koro baikha sing bebakno sini musung tuike himlaikha lama korokha sini musung tui himkha pia subrai sini bebak somsokno bini sago rujui nakha ni so ning lama korokha ning somsok khlaikha aboni bagai Jisu Kristo nini joto lama koromani somsokno rujui nakha ni so addatik jontrona o somsok rujumani abo addatik jontrona nini bosakni kahamni bagaiya ek pitor 2:24 bo kokno saw sing thui somsok bai kakna tuike phia kaham tongna tuike Kristo sak bai thangno sini somsokno kuruso rujui tlangkha bini kasarok bai norok hamrijakha ni saw bini kasarok bai norok hamrijakha kisu
फोरोंमुं जुदा फिरमेर तामसा साइदेमान बिनि कसरक बाय नरक हामले जाखा जिसुनि कसबाय निनि लुक हामगा जिसुनि कसबाय निनि पखरक सामान हामगा हिनि साव जिसु ख्रिस्ट निनि साख्रि माना बागैले थैया जिसु ख्रिस्ट निं गानां खातु हिनिले थैया जिसु ख्रिस्ट निनि कैंसर हामतों हिनिले थैया आनी माइग्रेन ताव फानु दङ आनी माइग्रेन प्राय समयनो साव आं न बायसाव शेयर खालाया आनी वो माइग्रेन हामना बागै जिसु थैया गाहामके साइमानदि काइतो उपाय करी अंगमानी बागैसे समसकनि नाकारमुंनि उपाय करी अंगमानी बागैसे पृथ्वीयाव बरङै निनि आनी पापनो रजय कालबारिखौसो थैबायो मा बुजिनाय गाहामके सिं साइमाना नांनाय आ किसा किसा बहक सामाबाय पयतो बेल फ्लाइटा बाहायंनाय किसा किसा बखरक साका साख्रि मालिया जिसुनाव खुलुमदै आंखे बाहायंनायबा सिनि गोबां मा मेन्टेलिटि सिनि सुरि मा सदासो दाबो गाहामोंयाखौ दाबो खारन जिसुनि थानायाव कंग्रानि बागै सुरि दंखौ सिंबो जागा दंखौ सिंबो yang दंखौ सिनि सुरि मालक सदा ताकफान जेरायखौ सिं आम थांनायसो सिनि बागै तामखलाय थांखा सिं साइमे ताकफान बाक्सा बाक्सा के जिसु ख्रिस्टनो साख्रि दिनाय हायसे नुगो आ जिसु आनो साख्रि दी आव नरक नेगेटिव तावान सुगजादी पर्सनली काइतो बाय निं सुरि मानो निं सुरि नाय गगन कोनो बादा करी सुरि दी ककरी इनकामनि बागै लामानि बागै गोबां मा सुरि मानो ककरी पर्सनली किन्तु किछु किछु बरक तामनो साइदेमान आ ख्रिस्ट जिसुनो सय सय साख्रि नाय हायनो नुगो थै 𝕞𝕨𝕟𝕚𝕚 बाथिरि आरो से समस्या जिसु ख्रिस्टनो एज ए डाक्टर हाय नुगो आरो से समस्या डाक्टर नि डाक्टर राजा नि राजा कुसुगो कावै 𝕞𝕨 निनि फलानो 𝕞𝕨 निनि कैंसर हामथुं हामियाथुं निनि पाबले क्षमा निं साख्रि मानथुं मायाथुं निनि पाबले क्षमा आरो ते कोनो डाउट करी ते कोनो सन्देह करी आवन बागैयो गोबां मा बरक टाकफानो किसा बहक सामाबाय जिसुनो याकारै थाङो साला नायथौ नुखांखे जिसुनो याकारै थाङो बुरि नायथौ नुखांखे जिसुनो याकारै थाङो साइसि माइनाके आ जिसु साबो आवन बागै अरो सिगाबो परिबाय पितर 2:24 आं परिखैनो तैसा जों थै समसबाय कांना तैखे फिया गाहाम तंना तैखे ख्रिस्ट साक बायथांनो सिनि समसकनो क्रुसो रजुइतलांखा चिकन मिकन कयया सिंगिरो कयजन सिंगै मानो 12-13 जन 12-13 जन पापनो सिमले जिसु रजुखाबा सिंगिरो जुदि सबसेनि फान गोनां गाके आं जे माखांदों माने सेलाय माखांदों माने बेरे सिनि पिसा खाना फिजिकेलि फान गोनां साकमां गाहाम ब जुदि फान गोनां हिपनो पजा कयजननि बरनि पजा कयजननि तुइ मानो ना 5 जननि 10 जननि आबुनि बेरे तो बते पजा तुइ मांग लागले फिया जिसु ख्रिस्टले कोटि कोटि बरकनि पापनि बुजा आदमनि सिमी तिनि ताबो बर्तमानो से 1000 कोटिनि सिले बरक लायानो आ 1000 कोटि बरकनि पाप जिसु ख्रिस्टनि साकाबो आदमनि सिमी ताबो दङनो दङ बास नतेबो बरक दंखो आबोनि पाप जिसु ख्रिस्टनि साकाबो आहायनिया निनि आनि बागै कालबारिखौसो थैनानै आबोनोसो सिं साइमाना नांनाय आबोनोसो सिं बुजिना नांनाय सिं जेफोरो जिसु ख्रिस्ट आनि बागै कालबारिखौसो थैमानो साइमाना निं गुड फ्राइडे नासिंनि दंला गुड फ्राइडेनि सानाव निं नासिंनि दंला तिनि निं खाना निं प्रतिदिन निं जिसु ख्रिस्टनो निं मुइतो खालायनाय आव मुइतो खालायदे गुड फ्राइडेनि सानावबो फियाबा शनिबाराव खालायदे रबिबाराव खालायदे प्रतिदिन खालायदे काइतनो सुरिदे काइतनो खुलुमदे प्रतिदिन जे गुड फ्राइडे खालायनाय आ दिनो के सिं तेबो रिं लाई फास्टिंग प्रेयार खालायदे सिं मानो बेफां मानो काइतो लबजाक दं हायसे आं हायनाय परिफिनाया मानाक मानो दिबरहा गोनाङै मानागै दंखा आहाय मां दाम गोथां दंखानि सायाव 3 घन्टा दंखा मानाक मानि मिनिं अंखा सिं पुइलाव नायलायखा काइतो सिं समसनो मुइतो खालायदिबो 1 नम्बर 2 नम्बर आध्यात्मिक जन्त्रना जिसु ख्रिस्टनि आनि पापनो रजोइ जे फलाव कष्ट मानमानि आबनो फुनुगो नम्बर 3 मानाक मा अंखा काइतोनि बिचार
kaituni bisa nini ani sakao tongmani saboni sakao khiklaika mala Jisu Kristo ni sakao kaituni joli mani joto Jisu Kristo ni sakao manakma abono phunugo lamri mani 10 ni 22 kokborok jek tong ha ganangui monagri mani 22 ang pornai hake musi bini yakno nokha phasingo pholokha saltham jora ha Egypt ganangui belai khe monagui tongkha borok khoroksa baite khoroksa nukliya khoroksa phano sakni tongthaini saltham jora kutulailiya tamokhe Israel ha ganangui ni borokni tongthayo jati misinglai tonglaikha o je monakma obo kono surya grohon chandra grohon ya kaitoni bisar saboni sakao Egypt hani sakao abo scientist rok buji paimang lagabo tamni ongkha aboni meaning no Jisu Kristo je pro kalbari krusok khasi jago monakma phaimani meaning nongkha kaitoni bisar saboni sakao Jisu Kristo ni sakao wanchogun nyaba srapsakhe kutuke ning manjak thai tongmase nini sakao se klai thai tongmani nini poja ninaro klai thai tongmani Jisu Kristo ni sakao ebo naikhe saiman nai ju 13 juda kokborok khe juda 13 ang pornai borok tuilangni tui afal kobor hai borokni lasima singsa samurok tui afal phena kasama hai borok kurungsao tongya athokiri hai kaitor borni banta belai manak mao mol brumbruni bagai tongthai khateui tonkha je somsok khlaijak tomungni bagai kaitor mol brumbruni manak mano khateui tonkha niso bisike serious kok nini ani bagai khateui toni mani je manakma je mol brumbruni manakma Jisu Kristo sakao klaibai ningtak phonne surinani sotogana nangnai-kho takphone ning gijathan selai tongnai-kho takphone ning excuse renai tongnai reui tongnai-kho ani nogo ang singbisi income khlainai ang gijau thangi me hanai wan chuinai Kristo nini bagai thimani sacrifice tamo khlaiman khabas ninga Kristo nang tamo riman kha je saiman nai bo Jisu ni bagai koborong nai ang saiman kha aboni bagai ang Jisu ni bagai koborong kha ani nok ni borok anu dem care khlaipano anu khibiri phano nok ni সম্পত্তি ria hinpano sakri manya hinpano kaituni samu tini ang khasigi phaiman kha ang kaituni samu je pro phayo logi song ani logi song suda 100% support khlailia haipano ang kaituni samu phaiman kha tamnoi rangni bagi de bisi je srai mong nangno je borok rangman na bagi kaituni samu tangnai ro sudu rangno simi na hari samu tangnai ro abon bagi phari Kristo Jisu sini manak mano sini somsokni busno tamni bagi ruju khamale room 3 ni 23 joto saimano room 3 ni 23 bebak borok somsok khlaikya hake sing sajak kai to bai haksa longkha bebak borok somsok khlaikya obo kintu pradhan mantri samaniya raja samaniya Paul samaniya raja sakake abo bahudda seni ang kati thangkam tinino pradhan mantri sakake ang 5 boson pore bunai kati thangma kamo suruh Paul sakangke tu rawa Paul se sauple nang kadin hangkamo kintu abo sao kaitor raja ni raja bisarok ni bisarok sorbo shoktiman kaito tamosa bebak borok no sumsok khlaikya aboni bagi sing sajak kaitor bai haksa longkha bazaro phano thangdi bolongo phano thangdi nogo phano tongdi ning sobcheni gyan ganang English mannai porijak phano oi tongdi सबचेनि गरिब रां पैसा करि फानङै तंदे पृथ्वीनि गोनां फानङै तंदे सिजाक फानङै तंदे धर्म ख्लाइने फानङै तंदे अ माजारानि याकनि केबो फानो योगै मानला खामो ख्रिस्ट जिसु आनि बागै कालबारि क्रसो थैया आंखांके कालबारि क्रसो थैनाय आनि समसकनो बनि साकाव खिक्लाइरि आंखांके निंगांतिनि अर माखांकिसिंखे काइतनो सुरि तं मांगला खामो जतनो लामा करजाक थैजाक मांसं खामो kaitor hamari khlaitun kaitor lobjak thung kokborok salia anarok tini arono khanangai wansukdi kaitor sini bai tambo khlaikya manak mani bisunti sino tamo message rekhanai di kaitor lobjak thung mol brum